تانا أماس تم إني بيتني أبوليان كي دردري كي نكا يتمو كرمين سيجاراتنا مكرمي يونين سينجي كميت سيجارة مكرمي سيجاراتنا أدوما دويدو دي سمبودا هيفاچا دوفتا سيجارة شيشة سيرتي دي odoo hifattu sambooda maa si geedani beeta tanuma dhuudaa boo siin jette akka ummataa boo raahaa godhuun feetuu boo siin jette hashiisha dhayuu siin jette hifattee jirtaami irra hedduu dardaraa fi ammas naaf galuu didde ganda keenyaas numaan agaraa bar joollee wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru dhaloota isaaniitiin beeka dhaloota isaanii guyyaa dhalateen beeka amata 15 16 kofoo isaanii gabbuusaniiti yoo matalan beete amma disa madade jan misgino da warna ko baljizanier wanta kambetun sinja wallahi akana yette didi daddin tae sigara obbaleso watanumma miti sigara dugun watani nama salata salfi dura salata shanan salatu nama layli salatu watani nama umman isa yaro isa yamte labbayka ya ummati ya labbayka ya abbaqiya yeroo manarraa gabbahu ummaa isaa addarra mallaa lameen dhungatee abbaa isaa dhungatee isiniin jaaladda du'aayinaa godhaa jee qabu kana waxaniin xummee dha'uudhaani ifa ajjeesu jirta obboleessa kiyya sigaaraa namni dhugu rabbii isinitti haa ajjeesun jaa yoo as keessa jiraattan namni sigaara yoo hin dhuune najaa baate itti sin geessin yoo ka dhuguu turte yoo dhiiste itti sin deebisiniin sin jaa namni sigaaraa dhugu obboleeyyan kiyya ka islaamaa jaartii isaa wajjiyoo walit dhufe laafaadhaan sin jaabar saayintifik faaktiidhaa kun fi ammas tasi kofalchiistu nin gorsaa baran nin gorsa cufa isaaniitiin qabee gorsaa bara irraa kanin sodaadhun seen obboleessuwan naan hin geenye waan fadhe naanaa joo abbaa fadheen sin jaabaran amma hin agarre keessaa'uu guyyaa aruusaatiif yookaanuu tokko saahiba nu cufaatu bara saahiba daayinsoora alarraa ni qabnaami gizee inni dhufe gaamana haniidaa nu geessee haniida sammaarree faafay eegee fi gara galchine booda aboo taphattantu takka jedhee sigaaraa si dhugu agarre waliyaadu billaa maal battanti obboleessoo ni beeyta takkichaan saniin siima saayintifik faaktiin isin himan sin jaabar waan saayinsiin mirkaneesde muush tiyooriin isin hima habbaa takkichaa san sigaaraa yeroo dhawu yeroo ati garaan kee quufe akka nama sigaaraa 10 dhugeetii takkichaan san isaan hin beekan tana cufa caljee dhuguu malee bar abuu takka taphattantu takka mee gadhiisi jaan maaliif ni beeyta takkichaan san 10 taate yeroo taan odoo qama ujjuruu yoo sigaaraa ka dhugu taate laal haasawaati saahiboota isaa wajji abuu tilaantanna alaayeshin manchister obbee waynee akkana jecha arriba hojjette ka arriba hojjirti bara deemu jirtimi ni haasawu abuu yaachiin chiksa ayyaa qandiinachina waynee akkana jechaatiti arri deemu jirtimi abuu akkanaa dhuga yeroo garaan kee guutuu ta'e san ammoo humnaani dhugaa humna qabamoo kam irraa hin dhaabuu hogguu takkicha godhetti cinaa keesse akka nama sigaaraa 10 dhugeetii inni takka dhugagin haa'ulaa miskiina gorsaan isiniin jaabar yoo hin barre rabbi isiniin barsiisin yoo bartanii dhiistan isinittiin deebisinii yoo keessa jiraatte waan ajooytuu san rabbi sitti haa ajeesuun sin jaa ammaas sin ajaa'ibu namni sigaara dhugu yoo sibira dhuge atiis akka nama dhugeeti bar akka nama dhugeeti hammeenyi isiitiin sin jaabar inuma muslimoota miidhuu jirtaa bar bal zida alaa dhaalik malaayikaa miidhuu jirtaa tanaas kajee rasuula rabbiitiin sin jaa sallallahu alayhi wa alihi wasallam والحديث متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما إن الملائكة ملائكة نجيبر تتأذى نمي دمني مما يتأذى منه بنو آدم وان إلمان آدم إرامي دمنيني ملائكة نسمي دمتي يرو أجاسا هندندس أسمي نمك أبو يوتات أتشمسك أفاسست ملائكة ميدو جرى الله كيسني رسول عليه الصلاة والسلام تلو أولا إسدور ربين جل جلاله تلو أولا ننجيمي نمني الله كيسني را دور تلو أولو قبضني ملائكو تأسر جران كان عبر الله كيسني بر كنين ويسر رابو قاني جرقل حديث الله فاتو جرو يرو أتي جنبتا قبو أتي سغراسين أتي جارتي تي وجرو كان غجوزن حديث سلالي غافتو كو لافا غرو معنا نسي سيه ملائكة تنافي تلو أولو قبدا أبوليانكي
isii tanaan mokoromeen siin jaa sabrii isaa ana kam egaa dhiyaattee natti hima